ono pravljenju pare i onda mi je šamar bilo ono što mi se desilo sa drugom i onda sam se vratio u realnost i rekao, brate, ono, te pare su me, ono, potpuno progutale, zaboravio sam ošte šta radim. I onda sam shvatio da sve te pare koje sam skupljao, koje ono, mi zapravo su one te koje mi prave taj pritisak u život. I onda sam uzeo pljas malo potrošio i evo sad sam, jel te, istrošio nešto para. I osjećam se lakše, osjećam se srećnije, nisam više vezan za taj novac. Ali mi je glavna satisfakcija to što, evo, kad idem i dođe neki klinac i kaže, može slike, ja kažem može i meni je to najjača stvar. I onda mi je lep osjećaj da, recimo da ima para, ali da nema to da me ljudi vole, ja bi, ne znam da bih mogao ovo da radim. Ja volim kad me ljudi vole. Ja volim kad su ljudi srećni. Što si neobičan, inače ljudi ostali i volim kad su ljudi srećni, kad usrećujem ljude. Većina inače voli da ih